Ki Rangbah Shnong nasor bat khapsor ki badan hapo ka shetri jong senjuk ki nong sensa Shnong ka bri nyotrap menda ka sngi ki Iaid Tawiar laisen nai wat ya ka yeng sa ulat ka jela kum ka jingpen ka mawa un aino ka jingmenjur ya ka VAB panpen ku bor ki Rangbah Shnong ka rilom khasi ba jantia ka Iaid Tawiar jong ki Rangbah Shnong ya ka yeng sa uvi shan mu ganathan ubalong ulat ka jela kalong panpen sngaw halor ki sautuli ki nong rem dawa jong ka ni senjuk shwaban sedang ka Iaid Tawiar laisen nai wat ya ka yeng sa ulat Dr. W. Iing presiden kesenjuk ulai itu bagi sautuli kijing nawa kilong matpen I sa ulat kejela baun aino kijing menjur ya ke VAB kabalapha da KCDC bat JHDC dangshen hak jo apor kesenjuk ke dawaru na ke sorka jela bagade ban pendam no mardor ya ke Meghalaya local administration empowerment of traditional institutions, traditional bodies, headmen in governance and public delivery system, Ordinance 2015, baladat menjur dah kenuhun Menteri Sarkar hakar oiteri ujemang mentau senem, kabala penteri kam mentala Henry Benai kenti, bat dawaru baka Sarkar kamde bentau ya kinu ki an ki bapen kup bori kli nong sensar Shnong, namar baka de kamram jong ki district council, ulong ru bak senjuk kakwa ban penpau mentah kesngi, ya kejeng persya klon jaka bat kentur put kemuda syabar uput usam ke municipal. Kerap je kan ni? Oh, ya lah. Habakran haglap thai kubor Dr. Iing ulong bagani ke jingwanya Tawiar kabajai-jai jong ki lais pa san phungut ki Rangbah Shnong ya kani ke yeng sa ulat ke jela menta kesngi kolong ru halor ke jingba menjur ulat ya ke VAB wat hadien ba ke senjuk ke ladep aipor hadu ke spoterik mentau benai bat kumjuru ke jingmenti ke sorka jela ban persang thau de ki weipat ki an ban penkup bor ya ki Rangbah Shnong ulong balada ulat ke jela bat ke sorkar ki dang ele menti Nenda kesngi kesenjuk ke Shongbyang ke jingalang bensyem de ki weipat kilat klinti. Ulong bak senjuk ki Rangbah Shnong kamkwa ya ke sorka jela bahkan tuklar halor ke jingthau an halor ki Rangbah Shnong henry ke de ban plek jumut ban pek ya ke jing e ki nongrap ke jingjot ki surok bat ke jing bombyang ki umbam umdi ki jing bombyang ka kot khya ha ke jela. Ngatrai pi tipi bahaka arpu arterik uneu benai baladep. Ngialong ke general body meeting jong kasenjuk kinong sensar Shnong kabri nyo trap but haga to meeting ka balong arpu arterik ka general body meeting karai ba kan aipor yo governor ban aino ya ka jingmenjur nagbanta ka village administration bill ka jong ka Khasi Hill bat jong ka Jainte Hills hapo ka Shipau tarik te ka Shipau tarik kalakut mentala laisengi te hakas ki sajan ke baladep nilai syong kerke ke executive committee kala syong kerke bat kala rai ban peni show governor bat sya ke sarkar ya ke jing dawa dongi kinong sensar Shnong bat kani ke peace march ke ba nila organize menta kasngi ladon e gamba laispa san pungut kirang ba Shnong ki balayawan khambun e ki banasor bat na khapsor bar ki jing dawa ki jongi atrai pila ngalong benne sisin kalong ka benengkong e kalong bau governor udeban aino ya ka jing menjur na ka benta ka village administration bill jong ka Khasi Hills bat ka Jainte Hills ka baar par ka jing dawa ka jongi kalong ba ka sarkar ka deban pendu pendam no ya ka ordinance ka ba kala penteri kam mentala Henry Benai hinyok benai balai pat ka jing dawa ka jongi kalong ba ka sarkar kandum persang bantau kinu ki bil lani kinu ki an ban pun kobor
ya yang ngi kirang ba Shnong. Nomor kani kadega kam kabadai baik baik ke district council. Lada ke sarkar state government ketukelar no ya ke kam kabadai jong ke district council ngi ke senjuk kirang ba Shnong ngi sode ba kani kadega kam ke jong ke district council kam dei ke jong ke state government. Kam tamru haba ngi bakini ke district council ditrai kam naga benta ke jongi te namar kata ngi ya kersan ya kini ke district council ke batrai kam te ke pasau pa ke jing dawa ke jongi ke Rangbah kemuda ke persang ban kelun ya ki jaka jongki ke badai sabar jong municipal te na benta ke niru ni persajur na kesenjuk inong sensation kabri hinyo tre ya kani ka village administration ni karpat ka sarkar ba kan hakajing start yung ka district council ba kan peniyad but ka state government kadi ban persang ban le pat ya ki kam ki babun ki kam ki ba kadi ban le kom ka agriculture ka education ka health babun ki surok ki balong menta ki surok ki bala pra sudah dei ban concentrate balai bi wan tuklar ya ka kam jong kirang ba Shnong kini kadi ka kam jong ka district council kirang ba Shnong ki hima ki raj ki sim ki dei habo ka district council Nunu ka communication ka state government governor ini sini ya kata tu ngimtip ni ya ka ing mang isui kot kubor te galong kita ba governor ula ko siaw chief minister ba ula pa ko piro siaw union home minister ban pan jengmot laki te ngimtip ke pan ka ba tu bidan jumut na mali kudu ng governor sa isir iban si views ngin ya song menta ka singi si bajan me te ngin yara ngin nang ni sakmat ngin le pat kuno